tairugikton nga ibasa dati napadayawan nga surat nga agapo keni Angie iti Ilocos Norte ana pauluan. Nalaing asumala. Ay, eksakto gayam! Eksakto gayam yung nadi ipabasam kanya ka istorya nalaing asumala, isumulagayam nga siyak tinayabam. Tamo nga nalaing nga kasumala nga antim. Perfect na perfect. Eksaktong eksakto. Akit makarelate aklaunay ka dati pakasaritaan ni Angie iti Ilocos Norte nga irogin nga iba sa mga kasin dati pakasaritaan na nga napadaya nga napauluan iti. Nalaing asumala. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam nga Angie. Dear Auntie Pining, sagbay man ti amin ka Auntie Pining, di ba? Makaikawa. Kablawang kay man di tanay Marcy Studio iti naragsakal daw yo nang runa keng ka nga mangibasa dati nga pakasaritaak itatakawan ni Kasinyongyong. Kablawak mat dagiti padak nga kanayon nga agdumdum nga kinagbibuya nang runa dagiti makaited ti balakad kanyak. Ilingad naklatan itinagan nga Angie. Addaan iti asawa ken duwa nga anak. Teenager ren nga agpadpada dagiti duwa nga anak mi keni Martin nga asawa Kasinyong. Iso nga kampante ti riknat nga awanton ti dumteng nga nakana nga parikot iti biyag mi nga agasawa. Ngem nagbiddutak Auntie Pining ngamin dimteng ti panawen nga nauman ni Martin nga asawa kanyak. Anyat makagapo. Apin nga naumakan kanyak, Martin, idinto nga araramidig mi ti amin. Pagserserbian ka mo takas asawam. Agserserbiak mat king ka amin mat kat ipaay ko king ka. Saan mat ka nagkurang? Saan ka nga nagkurang agpaiso? Ngem, saan mo ibaga nga nagsursurukak? Saan? Ngem madadagiti banag nga. Adadagiti banag nga raramidem nga sa anak ko nga mapnek. Anya? Basta, kasla kurang kanyak. Anya ko mati kurang. Kinibagam kanyak Martin. Ibagam kanyak ta. Tapno amog di punpunwag. Tapno amog di solnitag. Tano adamon ti nagkurangak. Amog doon niya ti aramidak, Martin. Ladingitek, Angie. Ngem namin pinsanan nga nagmaumaw ti panagayat ko keng ka. Agdigdi ko sakbot na bang luak mo. Wen, amog day ta. Kanayon ko mat nga ipakanking ka, kanayon ka matakanan. Wen, amog day ta. Namaapin nga rod. Kanayon kay dasaran ti kanam. Ilabayang ka pa, kurang nalaangin kat subuang ka, tunggal mangan ka. Jakmat mailadawan ti marikriknak. Ken jak mailadawan noan niya nga talaga ti sapulek. Iso nga bay anak ko ma. Bay anak nga umadayo, apin nga las kang umadayo ka. Mabalin magagkadwata nga mga mo, mang penek noan niya, mang penken anya nga talaga ti kayat mo. Duhata nga mga mo. Duhata nga mang birok no anya deta nga kap ni kam. Nga awan kanyak. Nga saan ko nga aramidin king ka. Nasaysayaat no bebe anaklatan nga agmaymaysa. Ada ka di sa bali. Ha? Ada ka di sa bali nga babae. Hitibiyag mo. Sumungbat ka, Martin. Awan. Nga mapay nga rod. Basta. Palubusan ako ma. Ureta na nakamatan dagita duwang anak ta. Makamu kayon. Martin, pang-aasin. Martin, nagsabli ka. Martin.
Nanang, nang, ha? Diti balon mi nang. Nang, maladaw kami. Ay, sorry Mark, Myrin. Nang, talaga ka di nga saanin ngagsubli ni tatang. May bayam na tayo sunan, manong Mark. No kaya't na tinagsapol iti sa bali nga asawa na, baybayan tayon. Myrin, imadayulan ni tatang iyo. Saan na kaya't asawan nga napanagbirok iti sa bali nga babae. Nalawag met nanang. Nalawag met nga nauman ni tatang kada kayo. Saan nga pumanaw ni tatang nung napatid ka pelakin kwa na. Kinurida kaming anak na. Di ba manong Mark? Wen nanang, no talaga nga napatid tayo kinitatang. Saan ko mga pimanaw? Saan nga po na ita anak ko? Siguro, awanin ti panagayat ni tatang iyo kanyak. Ngim saan nga ta kayo? Napatid kayo kinitatang iyo. Saan nga po na deta nanang? Wen nanang, api nga kanunungan nyo ni tatang. No talaga nga napatid kami kinkwana, saan na kami kumagpinanawan? Wen napatid kayo kinitatang iyo anak ko. Saan nanang? Manipo dita. Lipatin min nga tatang mi. Ni Martin. Ay, anak ko, saan kang nagsasauti kasta? Talagamit nanang. Gusto ni Manong Mark. No kaya na kami nga lipatin nga anak. Kaya mi nga lipatin ni Suna nga kas amami. Mayrin anak. Saan ko mga kasta? Ama yun tulata ni tatang iyo. Hindi titibalon yun ni. Laglagipin yung anak ko. Uri no pinanawan na tayo ni tatang yo. Tatang yun tulad ta isuna. Kinsaan ti ko mga isarado ti ridaw para kinkuha na iti panagsubli na. Patsik na saanin ngagsubli ni tatang nanang. Wan nanang, saanin ngagsubli ni tatang. Isong ag-move on tayon. Ha? Malaking kikindi agbasan. Nabayagan nga madmadlaw ko. Nga limami isen ni Martin King ka. Angie anak ko. Ang imapi da kayo nadlaw yun nanang. Idinto nga siya kat saan. At dadagiti banag nga saan mo nga madlaw. No kanayon mo nga kadindin na. Day tao. Kamsyak. Madlaw ko. Aming matinaramid ko nanang. Amin nga pagrebenghak, amin nga responsibilidad ko akas asawa na. Awan tinagkurkurangam ko nam. Wanang, katno makalagip kami. Agpapas kami mo titiragsak. Kaskas dimot nga araramitik ti amin. Amin na kayat na aposisyon. Amin, no kayat na nga, no kanak. Awan na pulos ti panagkadkad ko nanang. Amangan mo't no daytat nakaumaan na keng ka. Anya api ko mga mauma nanang idin tong araramidik mo't ti pagragsakan na. Baka mo't no nasubra aman ako. Api ko mga sobra nanang, adaya sobra. Anya kadit ba ko na nga sobra nga panagayat? Sobra nga palang tartaripatok ken kwa na? Parang ipatid ko kenkwana. Sobra ka dito parang asikasok kenkwana. Baka adat sa pulen na nga awan wano saan mo nga maitid kenkwana. Day tangaruti ko na kanyak nanang. Banag ganjak pulos maawatan. Anya ti awan kanyak. Anya ti birbirukin na. Nga saan na mabirukan kanyak. Anya ka di pwede saan ko nga inaramid kenkwana. Nga kabailan nga aramidin di sa wali. Ultimo kinirkirak amin nga paset ti bagina nanang. Ultimo kiret na. Pero day jay Angim, kahit ko saan. Amin nga, inaramid ko ti amin nanang. Inaramid ko ti amin nga mabalin nga aramidin ti may nga asawa akas kanyak iti asawa na akas kinkwana. Inaramid ko amin ti pagragsakan na. Angim, saan mo nga naragsak ako nam?
Baka kit no agsapol ti sa bali ti kayat na. Ang imapay nagsapol pilat sa bali na. Dahil jak pulos maawatan. Alhaos to na nanakaw. Ikararag mulatan nga makaamiris ni Martin kat agsublin tumadlakada kayo. Into no maamiris na. Nga napatpatag kayo nga agdiina na ngimiti anas anyaman wano asin numan dita. Nanang. Oh sis, ay na. Imay ka dito'y bar. Tapno agragsak ka. Dakilatan sis. Umay kakit din. Tagsasala tayo. Si okay lang. Anya serbi na nga pinatgan na kiti awis ko nga. Umay kamat ag happy-happy. Umay kamat makijaming. Tapno alalistom nga malipatan. Dahil nga Martin. Oh. It's been 2 months. My God. 2 months kadimot nga agpupupuk kalatan. Ha, Angie? Ay nasis, ad-ada nga agbagtit ka, no saan mo nga ikantiliw-liw at ibagim. Panunutan latan, nga agragragsak itan ni Martin. Posible nga ada sa bali nga babae itibiyagnan. Sabi ko maata saan? Ay na, iso nga agragsak ka mata. Nagadot lalaki dita. Uray saan latan nga lalaki? Makipag happy-happy kalata kada kamin. Oh, agsasala tayo. Agiinom tayo. Agraragsak tayo, sis Angie. Ala, may kakit din. Agipatukar sa ta DJ yan. Oh. DJ, ta Ilocano nagtunged. May kan. Oh, day tanong may kan. Sumala ka. Intay yung kakadwa, intay sala. May ka, nagsala ka. Agsasala tayo. Sige. Ay, sis, amo tineta cellphone mo. Apay, basta, i-video ka. Ala, nakababain. Ay, nasayang dita outfit mo. Sayang ta pa nagsalam. Basta, amo tineta cellphone mo, ta i-video ka. Sige. Amin kanyak arigat, uray pa'y nuag pupungkuta, uray pa'y nuag paspasog naudat, luwes man nagrit na mapagmayat. Isem, di ba nagragsak, sis? Ala, sumala tayo. Ang lawagang manto'y baro. Makaparelax pa Makapaikat stress, makaikat banmo. Ken, malipatan pa iti problema, sis. Iso nga go lang. Sumala tayo. Agsala tayo, aging nga mauma tayo. Ala, i-video ka, sis. I-video ka. Ala, sis, nakababain. Ano ko mati magpainam, sis? Nag-look lang to ba iti bagbagim nga sumala? O, sumasala kami di agbasbasa at lang. Hindi ka banbanwag. Metlagayam. Sige, igiling mo lang, sis. Ay, lakas na. Wow! Nalaing kagaya mo sumala, sis Angie. Mangliliwato'y kaundat. Isem aduti sa wena, at da isem mamakagura, at da isem aray awen na ka, ken isem pamagustukin ka. Nang. Mark, Mayrin, apay. Itay pa lang nga, sangsangom na talabay mo, nang. Ang imsano pa nga, ginaraw na, nang. Ay, well nga rod, nang. Anya ka ditipan panunutin nyo manan. Kinapin nga deta manan cellphone nyo, tikit kitain nyo. Siguro ang orayin nyo manan, nanang, Baka no, ag-reply ni tatang kada kayo. Ay, nanang. Saan mo ko mga namnamain nga ag-reply pa ni tatang king ka? Wen nga rod, nanang. Paspasakitan nyo lat na kimyo, no aging gaita, kalpasan ti nasurukin nga 2 bulan nga pinanawan na tayo ni tatang, kat mangnamnama ka pailaan nga agsubliso na, nanang, nga replyan na dagita nakadadon nga message mo king kuana. Maasyang kay kumamot iti bagiyo, nanang.
Ibababayon mo lang na yun ti kinatao yun o kasta nga. Aging ga ita, agpakpakaasi ka pelang kay ni tatang. Agsubli ka datayo, idinto nga di na pa kahit nga lukatan da kita message mo. Isupe ananang. Sa bagay, pudnoti ko na yung anak ko. Panawin na siguro tapno aklunek ka saanin nga agsubli ni tatang iyo kada tayo. Una nang, nasaysaya at no awate mo ti kinapudno. Tapno saan ka ulit nga masaktan. Ken tapno makapag-move on ka matan nanang. Ken malayo nanang. Malayo. Ada sa bali nga dumting ayat kada kayo. Gusto amin nga imbagayo anak ko. Iso nga manipod ita. Saan akon nga mangnamnamang agsublipay ni tatang yo. Saan akon nga ag-message keng kwa nang agpakpakaasing agsubli. Saan akbutin nga mangnamnama. Nga sungbatan na dagiti message ko nga nakadadukin ko anan. Ken, aguri ka. Nang, agtaw-tawag ni tita yo. Ni tita yo nga Kati. Hello. Hello sis. Ha? Kadi, jak man napanpan si sis. Kate mo sawen, kalpasan na yung video nga agsalsala kaday di nga rabi in-post mo iti account ko, di nga video. Ala, nagluko ka, napin nga in-post mo. Ay na, nakababain. Anya? Agbay-viral nga kunam? Kasanom nga naamon nga nabuya ni Martin DJ video kung agsalsala. Talaga? Kitaik man nupudno nga nag-heart reaction nga talaga ni Martin diyan ti video kung agsalsala sis. Mabit lang sis. Sige sis. Alang rod. Baliwang kanto. Tawagan kanto. Takitaik laeng nupudno ti bagbagam. Anya DJ Nanang. Ay baka dati na-post nga agsalsala kayo di bar nanang. Win ko na ni Antiyo nga Kati. Kumjak amo dayta. Idi pala namin sa nga rabi di nanang. Kahit nasaon nanang. Pinusuan ni tatang na video yung agsalsala. Win kano ko na ni Antiyo nga Kati. Iso nga kita Martin. Angie, bakit? Martin, lakay. Pudno ka di. Nagsublikan ka na kami. Wen, bakit? Nakaamirisak. Saan ko madla kabailan nga panawang kay nga agiina. Nga jak gayam kabailan nga sisyaklain. Nga awan kay iti sidong ko. Nga awan kay iti denak. Kaawang kay tisibay ko, Angie. Agyamanak, Martin lakay. Agyamanak. Naimbag mo ta na amiris mo nga. Nga subli ka kada kami. Naimbag ta nakapanunot ka nga. Kinagpaiswan na. Nabiro ka kung dati kap-kap ni kak. Ha? Anya? Anya tiket mo sawin, Martin? Nasungbatan ng dagiti nabayagan nga salsalud-sudek iti bagik. No anyat kurang, no anyat ti kayat ko, no anyat ti pagkaragsakak. Malaksid ka digiti, sigud nga ipapaay mo kanya kon. Ilawlawag mo man, jak maawatan ti kahit mo asawan. Anya di kap-kap ni kam nga kunam, anya di nabayagan na birbiro kam nga kurang. Nga nabiro ka mo na kunam.
Amom ka di nga idi mabuyak ngagsalsala ka. Kada ti impose mo iti Facebook. Ha? Kada idi matlaeng nga na ngayon ka din kung agsubliak kang ka. Kasta ulit ti ragsak ko, hindi makita kang naglaing kagayam nga sumala. Bakit? Di na ka di pinabuya nga nagsala. Saan ba? Damo kang makikita nga nagsala. Kat idi nabuyak ti panagsalam iti impose mo nga reels. Dagos ka nagsubli deti bara ti panagayat kuking ka. Kat bayat nga makikita nga nakalaplap it kun nakaluklok ng ti bagim nga agsalsala ket nariing mo man ti kinalalaki. Anya? Saan gayam nga iti sabali? Saan gayam nga iti sabali nga babae mo no sabali nga tao pakabirokak ti nabayagi na birbirokek. At dami lagayam king ka. Naibaglakit din. Tanabuya ka nga nagsala. Kasaya. Mabaling ka din nga buya iti personal. Ha? Sabayan ka. Kinagpaiswan na. Mahiligak mo ta sumala. Alan, Megan. Gargata may patukarak. Agsalat itan? Wan. Sakbay ta nga agpapasitiragsak. Agsala tapilaeng. Sa ta ipos ta ti Facebook. Kumpurme, di account mo di account ko. Di ta account mo latan. Sige, naisuti ko na. Umika ka rin. Eka. Dedan, Megan. Ala. Awan di pagbainam, duduwa tala dito yung silid. Greka, iplastar ko lang ito yung camera. Bakit? Ta-i-video dito pa nagsala ta. Sa tanto i-post. I-post na dyan ti account mo nga reels. Mayat. Ala, igiling mo ba nga? Apo, teta na. Teka. Nanam ay tibiyag mo, di dalaam mo, adumen a sakripisyo, iti inaldaw, gayang ko ang panagtrabaho. Okay di Jayen. Ada ipostan ni Reels. Umanay di talo nga salatan. Ket baka mat no mapanugtan. Ang runaking ka, baka ni dimto ka ba ilanan. Ay saan? Saan bakit? Sala lang dayta. Umay kagit din. Ha? Tarugyan tang ruden. Amok nga maililiw kan. Akas kanyak. Bakit? Kas makita mat. Nabuya ka lang nga nagsala. Uming-inga rin dito armas ko. Amom ka di nga. Kadigiti na palabas nga al-al daw, sakbayak nga pimahanaw. Agpaiso nga da mapaspasamak ka data. Ngim nagrigat nga alayag jerik na. Nga sakbay ta nga agpapasket. Adu pa lang ngim imagine it. Damno lang umingar dito armas ko. Ha? Ngamin, aklunek, bakit? Kaday di nga panawan. Uri lamo-lamo kay tisang wanak. Saan nga umingar dati armas ko? Saan nga tumakderking ka? Ngayon no ag-imagine na-imagine ti sa bali. Mayat-mat. Isudet at nakaamirisak nga. Saan ako nga naragsak ko na? Ngayon, angim ita. Sigurado ak nga sikatin ang paingar ka dito armas ko. Gapo iti panagsalsalam. Mabaling ka din nga kanayong kang agsala. Nga kanayong ko nga i-post. Mabaling mat. Tapno kanayong ko nga mabibuya. Nga ori no mapanak agtrabaho. Ket no makalagipak di buyaik ti panagsalsalam diyan ta account mo.
Tapno ganado ak nga gawid. Ganado ak ang trabaho. Sige. Kintapno saan ka nga agbiro kita sa bali. Ay, ito na. Basta lagi di makita ka kanayon ko nga agsala. Nang runagat nagmayat ba't nga ruti. Nagmayat nga ruti kinkin ni kada. Ipatpatig ka. Angie, bakit? Ipatpatig ka, Martin, lakay. Katsapi ko matasaan kanton nga pumanaw. Saan tong bakit? Itatanabiriw ka kundi ti kap-kap ni kak. Po, Diyos ko. Martin. Angie. Martin. Angie. Martin. O di ba nagmayat? Grabe. Marik naman siguro no kasanot katanggan kan kaingar na. No kasanot karugso na. Kat syempre, makita lang nga giling-giling ka itirabaw ko. Permi nga, nakarit dito ti Greg. Permi nga nakarit ti armas ko. Mariknak nga ron, lakay. Saan nga kas to idi ko agad kas lang. Tumangkad nga paisong yung madlaw ko no ko nga alis to nga lumok na. Uwin, iso nga ti ag-imagine akman ti sa bali no kwan. Ngimit takat saan? Natangkad nga kanayon. Yakas lang di lumok nang. Kat nagganas nga rabaw-rabaw. Nagganas nga. Naganganas man detan no pagkabaliwang. Sige lakay. Narnek ka din, di pa naggiling-giling ko. Uwin, bakit? Mabalin mo tagkabaliw. Tagbiyahe tayo nga mapansad di langit. Uwin lakay. Basta ka na yun to tiyagsala. Tatunggal mabuyak ti panagsalam. Ay na. Ada nga rumugso tiriknak. Bakit? Alakay. Martin! Angie! Martin! Angie! Martin! Angie! Manay nga tamot na ito yan. Etan, i-post kon. Tapno, mabuya ni Martin, bayat nga dadya trabaho na. Kat syempre, magagaran tumanin nga agawid. Kat, sana nga mapanunot pa nga dumagas iti sa dinuman dita. Ken ure no makakita iti sa bali nga babae. Saan na nga ikaskaso? Nang runa no mabuya ng dati pa nagsalak. Anya nga tanong minsan pa'y. Gare ka. Mesa pa'y. Ay, Angie, anak ko. Ay, da kayo gayam nanang. Mabaling ka di nga agsarita ta anak ko. Mabit lang nanang, ilipas ko lang na ti ubrak. Agure ka, agsarita ta pa lang nga umuna anak ko. Sakbay nga ituloy mo ti panagsalsalam, dito'y paraangan. Nang? Anya ka dito pagsaritaan ta nanang. Amok nga, maragsakan kalaunay iti panagsubli ni Martin dito. Iti sidong yung agiina. Wenang, ngam nakasaritam ka din, dagita anak mo. Ha? Kat, siyempre maragsakan daw mo ta nanang. Ay na anak ko, maragsakan da ka din, no? Di damot pagpagunyan, ti amada. Gagangay lang nanang, tagpapauyo pa lang dagiti dua. Amoy mo di kita apo ko yun. Talaga nga, dinibdib dati, ipapanaw ni tatang da idi. Ang itan, ararami din mo't amin ni Martin, tapno no, may sublinat dati nga langin-langin mi. Nang runa ka dagiti anak mi, nanang. Unang
Amom ka di nga ibagbagada nga agmauyong kakanaon. Anya? Nga gapo iti panagmauyong mo. Kat pinagsublim ni Martin. Di kay maawatan nanang. Diya mo ata ibagana nga agmauyong kay mga duwan. Api ko mga ibagada nga agmauyong kami nanang. Kaday taa. Kanayon nga, masansan nga makitkita da kayo nga agasawa, da kay nga tatangkin nanang da. Nga agsalsala kayo, nga duwa kayo. Sayo ipupos iti social media. Nang? Awan matidakas na tararamidin minanang. Wunang. Mabain nga taamot adagitaan na kiyaw. Nga kanayon matlatan, ti panagipupos mo, iti panagsalsalam. No saan nga siksika, kaduam ni Martin. Nga agsalsala kayo, nga kasla kay labarukin balasang paylaan. Nang uso tattaday to yan. Kanamo yung mat nga, hindi ka banbanwaga ka talaga, mahilig kang agsala. Ang normal ka de. Dede, agsala kayo, takikit yung lugar. Kas itada ka ti paraangan. Magkita dagiti ka aruba, anya nga rin ti panunutin da. Nga agmauyong kan, nang maawatan da data. Kasta nga talagan, ti panawin ita. Uri sa din no, adan to pwede iti agsalsala nga ipopost da iti social media. Agsala data, kalsada, yan ti public nga lugar. Apay, ubing ka kadipay. Ay na ni nanang, nang maawatan da kuma. Nga gapo iti panagsalak, gapo iti panagsalsalak kat nagsubli ni Martin iti biyagmi nga agiina. Kat saan ko nga mabalin niya isardeng ti panagsalsalak. Taamangan no, panawan na kayo. Mayat ka, Mike. Uto-uto ka mo tanak ka. Saan nang? Di na kami maawatan. Tako na ni Martin. Sagun ken kwa na. Gapo ka no iti panagsalsalak. Basta na nang. Maawatan dak kuma. Saan dak kumalatang nga kontrainan. Gapo tadyak kayat nga mapukaw ko manan ni Martin iti biyag mi. Nanang. Oray no ibagadan nga agmauyong ka. Ay na, pati siyak maibabain. Aklonek kasin yung nga medyo adamot punto ni nanang. Tado madagadi mangmangeg ko ken may dandanon kanyak nga sasao ti tattao iti aglawlaw ko. Kaslaklakan no tanga. Kaslaklakan no agmauyong. Nga itikas yung edad ko ket saan ka no nga normal. Nga agsalsala kiti kasjay nga nakakinkin niak nga kanayon ko nga i-post iti social media. Ang iman niya nga rod ti mabalin ko no isumet ti kayat ti asawak. Nga isumet ti makapaitid drugso ken kuana. Nga iso ti paka-turn onan ni Martin nga asawak. Tapno no agtalinaed ti kinabara ti panagayat na kanyak. Tapno kanayon nga maililiw ken kanayon nga magagaran ti asawa kanya. Pati nagiti anak ko ket dildilawen dak gaya men kasinyong nga kankansyawan da kanon ida dagiti ija eskwela da ta syempre nakapublic mo dagiti video nga upload ko iti Facebook. Numet isardeng ko kasin yung amangan no isumet ti agbalin nga rason nga agbaliw no agmawmaw manen tirik na kanyak ti asawak. Iso nga maawatan dak kuma dagiti anak ko, maawatan dak kuma dagiti tao iti aglawlaw ko. Kasanok nga iyalawlawag nga nasaya at kadakwada kasin yung nga detoy ket kaslang araramidek lang tapno no agtalinaed ti kinatibker ti pamilya nga binangon mi ken ni Martin. Nga raramidek laeng daytoy tapno maparagsak ko ti asawak. Ken tapno no agtalinaed nga si Bubukel
ti pamilyak. Kasanot panangilawlawag ko, kininanang, tapno suportaran nak, ti araramidek. Bueno, isardeng ko kadi. Nakababain kadi dito nga araramidek. Nakababain kadi nga kaslaak lang ubing pailaen nga agkinni-kinning, agsalasala, nga ipupus ko iti social media para lang iti tao, para lang iti lalaki nga ayatek. Balakadan dakman kasin, kahit dawatik man ti kapanunutan nyo, may papan ka deti nga imburay ko nga pakasaritaak, tapno malawlawagan ti panunot ko, ken malag-anan ti rikna. Agyaman naklaunay kasin yung ti anos ken laing mo nga nang ibasa deti nga pakasaritaak, ket iyon akong ti agyaman kadagiti makaited ti balakad kanyak. Kasapay ko man, nakaibatit adal deti nga surat ko, kadagiti padak na din ngay kinagbuya. More power to your program, and God bless everyone. To'y agyaman na pagayam mo, Angie, iti Ilocos Norte. What? Thank you so much, Angie. Ti panang iburay mo kada kami, dito nga pakasaritaam, ket namnamaem nga may kandakat balakad dagiti kasin tayo nga nakangeg. Kaya, ket thank you mat kada kayo, tayo ni kandak ti gundaway nga makapagprograma, iti kaawan ni kasin yung ngayong at to'y ni auntie yung apining nga always ready, always available no kasapulan naktika nakak. Ket madamdamay naktuag sumba manen ket mayat ti ininot nga puminpintas mo't manen ti bagik. Deta gaya masapul gayam nga i-post ko ti panagsumzumbak. Tabaring agsublikan niyak ni Agapito. Ay madigayam na tayo ni Agapito. Ni Lando ay nataypay gayam. I-post ko man gayam ti panagsalsalak tabaring no adati adamot ti ma-inlove kanyak. Ay na baka nalalengak nga sumalang MC ka Angie. Okay. Thank you kadagiti aming nga nagbuya. Mabalin nyo nga nga balakada ni Sender Ket nalipatam antipining ka. Nalipatak iti apagbiit laeng. Apag darikmat laeng nga nalipatak nga siyak ni antipining. Di nakita kong ta monitor ni ay antipining nga gaya. Uray man dyan kumakaya nga ipakita nung umisema. Ems, Asuncion, apo, naglasbang ni kuyan ko na. Thank you. Api kuya nga rod ni auntie ko namno ko Ni kasin tayo nga Fernand Barog, apakpako. Wow, bagay mo. Pintas ka talaga. Makapa-inlove ka sis kasin. Apo. Naglaing ka sumala. Ay, si ka Fernand, baka ma-inlove ka. Leticia Jacob or Leticia Jacob Jacob itay Madrid, Spain. Happy watching. Kati Jiligen, guwapa gayam ni Yongyong no agbabae ko nana. Ay, grabe ka naman. Siyempre ka anak ka Yongyong. Joanne Tambalong, happy watching ken ka. Joanne. Ni Beatrice Yagyagan iti Hawaii. Ayan, ni Ryan Ribaw Raffle, iti kumpadre ni Yongyong dito Kumadre Paz Domingo Rivera, Perlita De Leon, Luli Lungayan, ni Bernadette. Grabe kasin ko nana. Alag pakastoy kan ay si ka Bernadette, umay ka dito Ilocos, ada ka gayam tita La Union. Umay kan ta agjamming ta. Umay kan kumadre. Tayam ang muka kay ni kasin mo ngayong iyong. Grace Habalde Aitan, nakadanon dan kagatuan nga langit ko nana. Linda Martinez, Vivian Natividad. Ayan, ni Sis Paulina Balwalwa Bautista pay gayam. Hello. Connie Miranda, Aris Padilla, dita Honolulu, Hawaii. Hello kada kayo. Virgilio Peros, Ed Batarina, Julita S. Waring, ni Louie Buen, kaning Camille Buen. Hello kada kayo. Anak ko dita Rawis Vegan City. Ni Kasinsin Perlito Ruiz, dita Hawaii. Evelyn Parong Adena, Digna Marantan. Nako nana, nakigtot nak kina antim ata-atayr mo kasin yung bagay mo launa. Ay, siyak ni pining nga anti ni Yongyong. Ayan. Ado di kiti damo dak siguro nga makita. Kate Banyagan na naglasbangin bagay mo ko nana. Marilyn Tabilin nagpintas ka idol ko na. Thank you. Balakad ti kasapulan ni Sender aya. Hanga dati pa nang daydayaw yula una ti kinapintas ni anti yung apining.
Balakad ti kasapulan nga itidyo kini sender. Amok nga napintasak. Nang runa edi ag sumsumba akon. Ton opening ti SM Lawag kasin ko nana. Kaano ka nga agopin ti SM? Ay, awan pag SM ko. Mayat nga tat nakachinelas ijay. Awan pa ngamin ti sapatos ko. Hintaray ti aso, di kakaiso na nga pares ti sapatos ko. Ay na. Luli Lungayan from Riyadh, Saudi Arabia. Junior Hernandez from Hawaii. Juana Kaga from Benguet Province. Kiwas Mimi, bagay mo sir. Kuna ma'am kunayo kanya. Ni Kati Jiligan ko na haan mo nga minen nga i-post Angie. Ipasamlatan J Messenger nila kay mo nga Martin. Malay mo kay kayat ni Martin nga may social media tap no kas lang DJ amoy DJ Igo ti lalaki nga mai-post that is mai-public that is panagsala ni bakit na tap no kas lang panagrigna ket mas superior isuna kadagiti pada nga lalaki nga isuna ket nalaing sumala ti asawa na baka mo DJ ket psychological nga min dayjay nga once nga na i-social media baka na i-public wenno mabuyat sa bali ket ngumato jay maboost jay confidence na nga isuna ket nakaasawa iti nalaing gumiling amoy dakkel nga min nga dakkel nga makapadagdag ti pintas ti babae no nalaing nga sumala no nalaing nga gumiling apay kunayo ada digiti saan med nga napintas ti rupa nangem no nalaing nga sumala ket ay na makapaawis rik na kadagiti lalaki diya kamo no apay amok data ta sa anak mo ta lalaki diya kamo no na istorya ni yung kanyak hindi amman mamati kay kanyak oray da kay nga lalaki kitain nyo digiti mapapan ka digiti beer house digiti bar digiti agsalsala nga babae oray no nakalalaad tilangada basta nalaing da nga gumiling nalaing da nga agkapit yan tay tubo sa da sumalang aggiling-giling da ay na kay ayo dagiti lalaki ure awang langana ure ti langana ket kasla di mo mailadawan. Nang runa no napintas ti ubog ti bagina no napintas ti hubog na ay na kay ayot lalaki no naling agsala ngamin no hanga napagasatan iti napintas nga rupa napintas nga bagi tapos di na pa mo gumiling agpada nga kanigid dagiti saka na ay na mamati kayo kanyak han nga may ayot lalaki uray no napintas ti rupam padasin nyo nga lalaki no napintas ti rupa na tapos agsala ket nagtangken gayem ti bagina saan nga may ayot rik nayo saan nga gikis dagiti laslasagyo ngem uray no gagangay ti langana wenno awan langana no nagmayat ti gilgiling nga kasjay aglalo dati kasla kasi kuma dati kaslang panagsalsalat sex bomb ti spaghetti pababa ng pababa wenno dati panagutso-utso da ay na nagalisto nga may ayo tirik na ti lalaki apay nga ta andare montap no hangko maging baga nga pangit ka sender siguro na umalang itilangam ngem idin makita ti asawam nga adagayam ka nga side mo nga adagayam ka nga talent mo nga adagayam laing mo nga gumiling nga kasjay ay ket nabiyag kaslamanan nagsubli dati rik na ti asawam ididamuyot agden na baka nakarkaro pe itan di ba kita nyo ni Melinda habang agbibuya practice na mati panaggiling-giling na ay amamok data agbibuyan Melinda na sigurado ak lagi di practice na panaggiling-giling na halangan ni Melinda adu kada kayong agbibuya ti padakmat nga aggiling-giling ita nga padpadasin nyo mat nga praktisen no nalok ng lati panaggiling yo uno kaya yo kaditi agutso-utso ngamin osto ti kunak dakkel nga pintas points dakkel nga dagdag no kung malalaki ket pogi points dagdag sexy points para kada kayo. Ayan, no makita ti asawa yung naglaing kay nga gumiling, di ba? Uray bilbilang kayo, uray kasanot kaadot stretch marks yo, uray no makatawenan nga di kayo nag-shave, di kayo nag-ahit. Uray ada ang lit yo. Ay hangayam, pera di ang lit. Uray
Oray no, buyongan ka. Ngem naglaing kagayam nga aggiling. Ay, may ayon to lata direct na di asawa yo. Promise. Sabaliti, epekto na dati panaggiling ti babae. Aya, so siguro digiti agkanayon nga agsalsalang aggiling-giling. Digijay, pang boost that confidence da. Ken, tapno no, may ayo trick na dati asawa da. Ngayon naman asawa da, ay akat siyempre, dumagdagit pahilat asawa na, asawain na ng mga asawa ken ko ana. Ape amok dagita, ket sa anak mo ta lalaki, jak maawatan, tiriknak. Ay, basta amok dagita. Ay, oy, aminin nyo Oh. Si kaman Manong Bong Aguinaldo. Manong Bong. Namin nagan ni bakit nan ni Manang kalipatak batin. Basta ni Manang padasim to man no kaya na mo la gumiling-giling. Kanana ni Melinda Sanchez padasek man aggiling-giling antipining kaslaak lang ata matulid-tulid nga round post. Padasek man itatay mo pala inaramid data. Pinadas-padas mo itayen. Ni Fernand Baroga pakpako kunana isumot la makapa-inlove ka kasin ka. Puminpintas ka talaing mo nga gumiling lalo sagad. Ay. Maulaw ka niyang no giling-giling. Oray adakurad mo no nalaing aggiling ma-attract ti lalaki. When true kung tumpak. Ang empty Madina no gumiling-giling, medyo marik na di lalaki, nakirsang, yan. Agre ka. Apay, kat di ba ka dito ti kay ayom lakay? Kay ayom nga giling-giling ak di trabaho mo? Agre ka. Apay, agre ka, kat marik na dita kurad mo, nagkirsang. Apo, Diyos ko. Agasam to mga mindana. Sayang na, naglaing ka nga gumiling mga agpaiso. Di ba isot kayat mo? Wala. Ang dimot laglalayang takurad mo. Ti amok man anya ka talaga, giling mo no kurad. Kahit ko giling, awan kurad na. Iso nga paagasam to data. Uwan ka din. Ay na, sayang. Baliwan tanton. Anya, ituloy baliwan tanton into naglaing takurad mon. Unay ka mo tinlakay. Anang arod. Damot kurad mo ngamin. Ay, kurad. Kuna ni Melinda Sanchez, habang wala kang inaapakang tao, go lang. Do whatever you want in life. Life is short, live life to the moon and back. Ay, charot. Basta kung saan kayo happy, go lang. Bayam tay bagat tat tao. No dimet dagiti anak yo. No dagitamat anak yo tampo dapay lang dayta kaysa marakrak ta pamilyayo. Iso nga libremet ti agsala, libremet ti agipost ti social media. Sige, go lang. No laki di isot patsyem nga makapagtalina makapaited ti native care pundasyon ti pamilyayo tapno saan nga pumanaw ti asawam tapno naragsak to nga agnanayon ti binangon nyo pamilya. Okay? Thank you so much. Junior Hernandez, yan from Hawaii. Thank you kada di 100 stars. Manibod ka ni Ramzan G. Leslie kunana. Gabutan na las bangka ita antipining stars para king ka. Wow, thank you so much. Diba? Di may kanayon ka nga mangted ti 100 stars itan, apay. Kasi inaldawa ka na lasbang. Awan pa ti aldaw nga sa anak nga nalasbang. Uray nga tano te adag de CR nga tibtibelen ako nalasbang ak tulat ta. Uray no deti uray nga deti agsakit buksit ko, agsakit tangipin ko, uray anyat nasakit kanyak nalasbang ak tulat ta. Uray agtakyak ti buli nalapsatak tulat ta. Thank you once again, Ramzan G. Leslie. Nice story ko namot ni Sierra Kids. Ayan, nice story antipini. Ayan, thank you. Grace Habalde, imbag day imbag jay agili,
di agsara ijay Imbag di ang lit ka no, maagasan. Maagasan na dagos ngem jay kurad na bayag nga aglaing. Ay alis to nga maagasan ti ang lit no tanggapan na nga ada ang lit na kuna masapol nga umuna nga tanggapan jay tao nga daang lit na tapno maagasan kasano nga rod no ibagada nga daang lit na kat makagura pay na dinatanggapan nga daang lit na di ti madina deta mo't kurad narigat nga maagasan deta no mabain nga mangibaga ka deti paggatangan at agas gumatak man ti agas ti kurad kunana syempre mabain mat aging nga dida itortored nga aminin iti bagida nga adaang lit daw na dakurad da anda maagasan apod no takunan datakurad narigat na maagasan uray deta ang lit narigat nang runa ti karirigatan nga part yat deti aklunem tanggapan iti bagim nga adaang lit mo amo yun apeng amog deta kadyak mo't pinaganglit jakam mo jak maawatan ti bagik ta apeng nga adot amok ada siguro agibagbaga kanyak nga friend ko nga ada niya balasi tao isurat pagapgapon dagiti knowledge ko ayan haan nga marites dayjay nalaing lang nga talaga adot ammo na itibiyag adot padasnan apaw naglapsat ka nanti pining mabalin ka Armen kuna ni po tomboy dahil mga aram kanya sa bagay jak pinapadasan aya alakat mabalin na tamot basta lalaki-laki dit puso na padasek mamet anya ka na alright awan ala batukar ko la dito yan ken ibasak dito na udin nga balakad ko na ang lit gayam wen alay baga kadakaw deta ang lit gagangay lang deta gagangay nga sakit deta lalo ka digiti tao nga mahilig nga mangan ka digiti makaitit ti sa bali nga angot wenno deti madi nga hygiene wenno naakaran lang gaputa subsublaten na dati bado arwaten deti tao nga danglit na wenno gapo iti mahilig ka dagiti spices wenno talaga nga sadot lang agdigos kasasayaatan na amin ket umuna nga aramiden ket tanggapen na nga daang lit na saan na nga ibain ken di nagurguraen no ada mangibaga ken kuana wenno ada ti makaibaga nga adaang lit na ngamin no ada nang ibaga ken ka nga daang lit mo concern lang jay tao ken ka saan mo nga tagidaksen iso trigat na kada tayo api nga di mo ibaga ken kuana nga daang lit na ket jak nga gumura isuna jak ket nga mabainan ket adda nga mabainan nga kanayon no kasjay nakababain adda nga nakababain di kanayon latan nga dilawon da nga adang lit na no talaga nga isakit mo isuna ibagam ken kuana tapno no ti kasta maagasan Dedi na udi nga nang ibaga king kuana ket impakapitan na, imparadyo na, pinagsawsawan na, social media. Anya? Wen, napan na pa'y pinungot-pungot. Eso nga jakayat nga makabasulak. Sikan ati mga ibaga. Jakayat ti mapungot. Jakayat ti maipakapitan. Jakayat ti mairadyo. Jakayat iti mai social media. Deta trigat na ngamin aya. No adda dati dilawem. Uy adda kan kurad mo. Asit na ibaga deta. Adda pa maniknek yo. Kahit yung itarum kayo. Deta ngamin misperception. Deta tas lang ma-misinterpret ti tao ngano dilawen da ibagada nga adda kasjay na adda dati something na nga madi ket pananguyaw saan panangisakit dayjay. Di ba? Kas lakin Melinda idi ibagak nga ay hangko la tay bagbaga kaya men. O di ba? Ibagak idigin Melinda. Oy Melinda, adot kutom wala kay ay talaga? Ay, thank you. Concern ka kanya. Bayam tanak tagpakuto. Kas jay uy sika, amom ka di nga daanglit mo? Ay talaga? Ay, jakman ammo kasi siguro na immune TV panagangot kon. Thank you ate imbagam inakto nga rodin agpaagas when tagumatang titawas when anyaman dita. Naktugumatang ti deodorant. Uy, amom ka di nga dakurad mo? Ha?
Api si ka amom siya nga aking bagi jak pa amo. An. Baka lang no di mo amo ta di mo makikita ta unay ta lang mo. Ngim siya. Nadilpatak di rabi. Ay talaga? Ay, thank you ata concern ka. Baam tayo nakto gumatang ti ointment nga pagagas iti kurad. O, di ba kasi jay? Kasi dapat. Chay, naamak takurad kimot ko na na. Norilin, tamalay ko na na saan nga may lemeng ti anglit anti pining agasan na. Julie malapit awan met problema sender no nalaing kayo nga sumala. Adot mabibuyak nga couple nga naglaing sumala kumita dapay ata million views ti reels da. Oh, depende nga minta siyempre siguro awkward nga adan duang anak da nataingan dan nga dati aslang angin basta hanyo nga panunutin dagiti ibagbagat ta tao no panagrek nayo ket makatulong ti relasyon yung agasawa go lang nang go wag papaapekto sa sinasabi ng iba. Auntie Pining, na-miss kan ko na ni Delia Mariano Gorgonio. Na-miss ka meten sis. Aya. Akas kaniya ang papakyuta isutun ko na da kaniya di tangam na mutirikat di kalidan akas kaniya di tangam na mutirikat di kalidan. Alright, ayan, dito nga Roden, mapanmuti kurad kada ang anglit dati saritaanan saan man nga dati panagsalsalan, kinalay nga gumiling ni Sender. Siguro umanayon, di kiti balakad nga nangigam, si ka Angie iti Ilocos Norte, kahit sabi ko nakaanay dagiti nga balakad nga nangigam tapno numalag-anan tirik nam. Basta, ti kayat nasawen, ti kayat dagiti kaadwan nga nagbalakad, go lang, awan mo ti dakas na. Agsala kalat ta, awan mo ti mangiparit king ka, no lakid di patsyem nga iso ti makatulong tapno no, ad-adda nga rumug, so ti asawam tunggal makita na nga, agsalsala ka, kadi aramidim latta, di ba? Ngamin, dayta trason nga nagsubli, di asawam king ka, ay kasladam amo kakasta. Bari-bari antipining ko nan Melinda. Hello, Maring Edita Sablay. Ay, nagpuyat man ni Maring Edita. Good night dita Hawaii. Kada kay amin nga ada dita Hawaii, dita California, kan dita basta dita ada ta America, kan Canada. See you again. Into no umay nakman ayabanan ni Yongyong. Ayan. Agyaman naklaunay kadagiti amin nga nakidanggay ita nga malem. Thank you kadagiti nag-share, nagbalakad ken amin nga sponsors. Sakto ba mati sponsoran nyo? Ket may mesa lang. Dito lang iso lang nga iso ti Badok. Di madlaw dito man ti naudi nga Badok ko hindi nagparangak to studio. Himigpit nga min imistrikton ni Ipag Merlin. Ken gabuta pa nagtutudo handa nga agisalsala pa itili na baanda dito ruwar. Narigat ti mapan amo yun narigat ti mapan agala ti bado na no adadje uneg bakakit no kagatendak ti aso da. Alright, check na rod ni anti yung apining iti on behalf of kasin yung ayong ken iti Nemars Studio agyaman naklaunay kada kayo. See you again when I see you. Siyak ni ka anti yung apining. Have a great day. Bye-bye. Ikas kanya akalidan apayatyak makawidan lumisemak kalikot agparang. Dorothy Elizabeth ay nagpintas kan ading naka-floral pink. Inati mo meten ni Catherine Bing. Ama, naladawa kasinhan ko ng ti istoryam. Ay, i-replay mo tolatan kasin. Ayan. Dakel aririk tentatang ko apay ngamin nga atakalit. Wen, padalaan dakman lupot si Chay alaman. Thank you Pero digiti naggapo ka digiti adda anglit na Siguradwen yung hanga digiti naggapot amo yo baka ket digiti naggapot amo yo ta adda anglit na yakar yo kanyak. Siyempre digiti aggapo kada kayo ano awan ti anglit yo.
Masalama anti pining nga nalapsat ko na ni Julie malapit. Ay, kaanakan, Rema, Yadaw, Ruiz Godoy, di tatangatan. Kasinsin Romy, kaanakan Rema, Romel. Kan amin kay dita, apukok, aming apukok dita kada kakabagyan tayo dita. Hello kada kayo. Jak nakaumaid ta, idi birthday mo si Karema. Oh. Ibagaklatan kini ipag Merlinen. Tay Bara nga dapat na bati dati ikan. Yeah.